Көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бул Тезере каналы. Сіздерге лаболордун басын айтып берели. Бүгүн 26 январ, жекшемби. 2020 жылы экен. Лабодан баштайбыз. Газ. Акчасы канча туган? 650 дейт. Келиңиз өтүп көрүп коелу берейик. Бүгүн ушул. Жүк-жүктөй турган жагы. Салон. Кам бар бген ага? Тоголок ба? 600 миң экен. О, сизден бе? Булда? Же бул башка? 2018 экен булда газны. Без номер. Акчасы канча? Номер алын элек бе? Тап бересиңер. Канча кеми? 570'e veririz. 500'e verem. Gel, ben kolu karmaya gel. 500'e veresin be. Ver 500'e. Koy ver. Kim özün satasın be? Ya Allah. Daga var kulağımın size anlattı gelip. Deden geledi mi? Amekin mi? Gel, amekin geçelim ben satı olayım gel. Koy verem. Kança yaştasın? Kança yaştasın? 12 yaş. 12 yaşta gelsin ha. Labo satı otasın mı? Mala desi. Kança dedin labon? 600 bin tam var dedi. 600 bin? Sana 500 dedin bak. 500 demedin mi? Monitör da var be. Oo. Kev bana bir satayım. Satpaysın mı? Kança boluş kança? Berçi. 570 diye. 570 kev. Malades. İyilik ha? Gelecektin soda gerek şey. Malades. Tuğanların Allah. Allah'lar. 12 yaşta gel. Göz numara eken 600 deyken. Şüpher etiken. O sizlerden mi? Kança dotaş? 2017. 560 dotaş be. Gaz eken. Tentimen eken. Nay çık soğan. Kemi kança otağa? Kemini süleşeriz değil mi? Aytın hem. Adamımızla süleşeriz. Alam ben aytın. 300'den başlayalım gelinize. Mal tör izleyin. Sözden başlasaydınız buraya veririz. Bolar? Buraya veririz. 400 som, 400 200 som de başlayayım da. Bolar? Törizeli Hoş yakın gerek. çıktı. 400 kılıştı. kançaga beresiz? Geçen Nemes çıkanı 430'da çıktı yani. Bazar bağası ha? Şimdi hazır 500 min 400'ün ortasına püt ötken de ha? şu 500 bin de tarafında. Jet be. Ne desem bola. Sizge öyle de sıcakşı. Ne ha. Arzara kalacak şakşı da biz. Şuradan mı? Minemiz de siz satıyoruz da. Ha bize mi? Güzel bu. Ay, iyi geliyor ha. Pazarınız dersin. Maylı falan. Akıl. 360 deydi qo'mda uni ko'rib qo'ychi gazga 2002 ekan. Ko'rdingizlarmi? Keyin sudlashib tala qo'yaveramiz. Qulflangan. Bahası shunday. 460 ekan. Kim bo'lsa. Ava qancha bunimizning aqchasi? 280. 2000 so'm. Qanchaga berasiz ağa? Ben sorayım gel. 100 gö. 100 gö. 150. 200. Kança? 200'ün üstü mü? Kança 200 üstüne kança koşu gerek? 100 lira başka. Жақсырақ айтып қойсаңыз бір. 50 мі? Жоқ 40 па? 40-қа бересіз бе? 40. 250-ге береді екен шу. Лавон. Көрдіңіздер, е? Газ бі? Же бензин? Benzin ekan. Ko'rdingizlar ha? 250 bergili olib ketgili. Bir qanchaga? Oldu. Ya satıldı mı? Qanchaga satıldı? 445. 445 ga satıldı. Jılı qancha ekan bu? Gaz biken? Ha, gaz söyle. 445 ga satıldı. Gördünüz. Göreli.
Daha göre. Akçası qanchaga? 750 kağıt. 750 deyishmi? Porterni satqanda ele sotib o'tasiz-ku, kichkina tushib berasizmi? Qancha tushasiz? Kengmi 500 dan boshlab berayin. Bugun bu hech kim qilmasa kerak. Chiqildimi? Qancha qilishdi tag'a? 650. Qancha? 650 euro. 650 euro ko'ruvchilar. Tezgahı Ava. Ko'rdingizlarmi? Ma'lumotlarni olib olingizlar, nozirlar. Chalib aylanasiz. Igilga aqa. Qo'ldan berib qo'yib qo'ytirib. Qana? Qancha 300 deymi? 450. 450. Tamam. Yuqsirab turadigan ko'zingiz ochilib ketdi, aka. 2015 ekan. Gaz. 450 deydi. Keyin ko'z bog'lalaga. Жақын аккумуляторыңыз керек болды. Endi 300 ming ақша бар, bering ham. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Berasizmi? Подписка, лайк, комментарий. Tent bor ekan. Elektropaket 450 deydi. Kim bormi? Qancha? 50 ni maydalab yeyapsizmi? Kichkina maydalasak bo'ladi. Ha, 400 bir narsa bo'ladi ekan, ko'ruvchilar. 400. Qaysini seniki? 430'a veriyorum. 430 ga berib ekan. Porter 1'ge abim var. Porter 1'ge almoqchi yo'li bor ekan. Üstüne qo'shib berasiz-da? Жақсы qo'shib beram, жақсы var. Yaxshi porter bo'lsa, üstüne Жақсы qo'shib beram. normal ақша qo'shib beradi ekan. Porter 1 yılı qancha bo'lsin? 2001'den жоғары, 2001, 2002, 2002, 2003, 2005, 2004'terге чейин ал эми porterler bo'ladi ekan, birlerге. Almashatgan shuni. Üstüne ақша da qo'shib beradi ekan, ko'ruvchilar. Egilga aqa. Rahmat. Bo'pti. Allah bolar shunday. Bo'g'azcha tushsangizdir. Har kim burch-burchda bağılıb, tegin-tegin teyip turishqanaqchi. Qaysi bog'lab onu bağlab o'tasizlar. Hayır, bitti nima? Qaysi labonu bağlab o'tasizlar? Qaysi ko'k deb o'tasiz? Qaysi labonu bağlab? Bunanimi? Qancha berdingizlar? Ya, o'zim bıraktım da bizga. Ne buratınız mı ne ekan? 100 ming deyapti, deyapmiz. Keling aka. 2019. Gaz. Ay bile ko'k deb qo'ydi. Qana, biz ham ko'raylik. Shartetda-u, jechinni aytdi. Bir ko'raylik. Qancha dedingizlar aqa? 600 kami var. 600 kim bor o'tasizlar? Qancha so'rashdim? Qancha so'radi? Yani soralan hem ki oldu. Ha, hem Hem geldi. Keng men 300 beray. Yaxshi ba? Qancha berdingiz aqa? Yo'q, hali bermadi, sen ham aytma. Maqtab o'tasizmi? Shustire. Satarman aqa shustire jani. Shart etib ketgan. 625 deydi. Damazlar tutup qo'ydi. 2002. Ақшасы qanchaga? O'tiravering. Niye satılmay? Burada aldım. Burada algan bu. O'zingizda ham ko'rgazib qo'ying, unda burada olib turmang. Assalomu alaykum, yaxshimi? Ya qancha buni o'zi ақшасы satib qancha? Damaz ko'p turib o'tadi-da. Menga da zarar emas. Ya satılmaydi ekan bu Damaz ko'rdingizlar. Ne Damaz? Satılgan bu. Burada algan emasmi degi? Burada algan emasmi? Değersi mi? Sizmi? Qancha ақшасы aqa? 430. Gidiyor. Bazı motor. Nomerni ayting menga. 0553 03 47 02. Ақшасы qancha dedingiz? 430. 430 ekan. Yılıcha. Yılı 2004. 2004 ekan. 430 ekan ақшасы. Ақшасы tushib berasiz, ha? Damaz жақсы байланыш өргізді. Игілік аға. Көрушілер, Damazlar екөлі түшіп тұр. Сұранып жатқандар үшін Лабон артына қосымша қыстыра кеттім. Сіздерге игілік қалайсыз, тез жайлы каналы. Бізді қолдап тұрыңыздар. Жақсы комментарий,
сөздөрүңүздөрдү жазып коюңуздар. Биз сиздер мененбиз. Кана ага суранып кал, тартып кой кана. Тартып коелу. Лабу 17 экен жылы. Газ менен жүрөт экен мында. Канча сом ага? Канча? 300, 200, 400, 500. 550 ming so'rab atamiz. 550 ming so'rayapti. Ha. Yemi bor. Maqtаңызчы, машинаңызчы. Mashina toza, hech kim qilmay, ko'p shu zimni balonni olib qo'yib bo'ldi, haydaveradi. Айдара жеп апарып токтотуп коет. Yo'q, haydaveradi, o'sha ақша tapaveradi. 550 ming eкен. Көрчүлөр. Kemi bor. Kemi bor. 500 ga. Тоголок 500 миңге берет экен. Байланышасыздар, чаласыздар. Мына номерлерди жакындатып коюн. Көрдүңүздөр, ийгилик. ТЖР каналын колдоп туруңуздар. Биз менен бирге болуңуздар. Жарнама боюнча 0990 00 08 13 номерине чаласыздар, байланышасыздар, SMS билдирүү жиберсеңиздер болот. Оңой олтон, арзан сапаттуу болот. Келип кыйналып бул жерде жарнама кылып турбаңыздар. Бизге эле айтыңыздар, биз оңой сатууга жардам беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.